I kao što mi znamo iz života, naše životno more gotovo nikad nije mirno. Uvijek je uzburkano i dižu se često puta i veliki talac. Kad bi čovjek mogao da se popne na neku veliko brdo ili visoravan uzvišenje, pa da pogleda svet, kad bi imao taj dar da vidi sve, da vidi ovu dolinu plača, kako Sveto pismo naziva ovaj svet, vidio bi naravno da u ovom životu, u ovom svetu, životnom moru, ima puno i stradanja, puno patnji, puno bola i raznih iskušenja. Jedni boluju naravno i pate jer su stvarno bolesni, ili se plaše starosti, ili su usamljeni. Drugi boluju u ovome svijetu jer su napadnuti od raznih iskušenja, a nemaju snage da se odupru zlu, da se odupru đavolu i njegovim slugama. I naravno, ljudi pate i plaču zbog raznih nedaća, zbog grubosti ljudske često, zbog nepravde koju mi jednim drugima nanosimo. I tako dalje, i tako dalje. Ali, opet naša vera pravoslavna nas uči i crkva propovjeda da za nas to uzburkano životno more ne treba da bude strašno, nego mi imamo i brod, imamo i čamac koji će da nas prevede kroz sve bure i oluje i da dođemo na obalu, čvrstu obalu. A taj brod, taj čamac je naša sveta crkva pravoslavna. Ta lađa spasenja, kako se naziva opet u crkvenim pesmama, je crkva Hristova koju je on osnovao. I on je kormilar, on upravlja tom lađom. A on je Bog naš Gospod i naš Spasitelj. Pa mi njega i nazivamo i obraćamo se kao Spasitelju, jer on nas spašava. On ima moć i silu da nas izbavi od svake nedaće, nemoći, bolesti, tuge i svakog zla. Ali naravno, kad smo sa Hristom, onda nijedna bura, nijedna oluja, nikakvi talasi ne mogu nam naškoditi. Mi možemo slobodno, ako on s nama, da stupimo u tu oluju, da prođemo kroz nju neoštećeni, da ne potonemo. Ako nam, ne daj Bože, ponestane snage, i uvijek možemo, o apostol Petar u današnjem evanđelju, kada je počeo da tone, da i mi zavapimo i kažemo: Gospode, pomagaj! I odmah je blizu njegova pomoć, njegova moćna desnica, koja će nas podići i izvaditi. Vera pravoslavna naša i molitva Bogu, istinska molitva i čvrsta vera su zaista čudo i mogu da čine čuda. Samo ako čvrsto verujemo Boga i ako se oslonimo na njegovu božanstvenu moć, na njegovu silu i njegovu roditeljsku ljubav, onda nema tog ognja, nema te vode, nema te prirodne sile koje će nam nauditi našu ljudi. Ani duhovi zli ne mogu nas savladati. I njima ćemo se odupreti i ićemo putem Božim.
stalno se dižu. Pa treba da znamo tamo gdje je najteže, tamo gdje se sabiraju svi vetrovi ovoga svijeta, tamo stoji Bog, tamo je Hristos i treba da ga vidimo, da imamo oči, da progledamo, da ga vidimo, treba da imamo uši pa da čujemo njegov tihi glas koji nas podiže, koji nas spašava i koji nas vodi na sigurno. Treba to da prepoznamo. A da bi to prepoznali, moramo zaista da se staramo da duhovno živimo, da se izrazim tako, bavimo duhovnim životom. Da se staramo da naš život ne odudara od evanđelskih zapovesti. Na jednom mjestu u Svetom pismu se kaže da molitva pravednika može mnogo da pomogne. I zato kod nas postoji praksa i u crkvi da se obraćamo jedni drugima i kažemo pomenimo molitvama svojim, pomoli se Bogu za mene. Ali kad molimo nekoga da se za nas moli, i mi treba da učinimo svoj deo, da pomognemo toj molitvi pravednika. Pa ako se Božji ljudi za nas mole Bogu, njihova molitva će bolje da usvoji, bude delotvornija, ako se mi staramo da pomognemo tu molitvu. Kako da se ispravljamo svoj život? Ako se kajemo za greh, ako se staramo i trudimo da svaki dan budemo bliži Bogu, da odbacimo neku lošu naviku, neku strast u sebe, ako se borimo ostalo sa sobom, sa svojim slabostima. I tada ćemo tek osjetiti kako je dobar i blag Gospod. Osjetit ćemo njegovu blizinu i da je njegova moćna desnica uvijek sa nama. Osjetit ćemo pravu sigurnost. To što su apostoli odjednom osjetili da su sigurni kad su bili u čamcu sa Hristom i još kad su došli na obalu gdje je tvrdo tlo, doveo ih je tu u mirno pristanište života. Vodi nas lađa spasenja, naša sveta pravoslavna crkva, koju mi imamo i veru koju smo nasledili mnogi od nas po svojih roditelja. Tu veru treba i da čuvamo, da je u srcu nosimo, ali da i njom živimo. I onda ćemo biti blagosloveni i osjetit ćemo radost vere, osjetit ćemo lepotu vere, osjetit ćemo i znaćemo da je Hristos pravi, jedini, istiniti Bog. Bog koji nas spašava. Bog ne kao neki drugi učitelji, filozofi ili čudotvorci, čak i nepogrešivi, nego jedini Bog čijim imenom se mi spašavamo. On je naš Gospod i Car i drugim bogovima ne treba da se klanjamo. Bez obzira kako se oni zovu i zvali, nego Hristu Gospodu i Spasitelju našem koji nas uvijek spašava kroz svoju crkvu koja je puna njegovih blagodatnih darova. Neka bi Bog pomogao da naše životno more bude što manje uzburkano, ali kad naiđu iskušenje i podinu se valovi, talasi, da uvijek osjetimo prisustvo Božije s nama i da nemamo straha, nego hrabro nosimo svoj krst do kraja